Kublay hi baro ngade I Marina kashnong trajo ngade I nalatera ban nga priang songwaya phi baro sya kani ka channel jonga like Terra Roots. Hakani katayo bakut baladem ngan pen iya phi kumno kala jiane kala longhang ne ha friends. Habang ale jungo kaya katokat ne kiyeng mani hakani ka portayo bakut ngala banyo iya kibriyo baki penlong jingduway hapo kiyeng mani bat kumjuro habar hang ni ngiyo iya shikan hun kibriyo kibaduway yaw rosari hang ni hakmat ka statue kabadan hakmat kani kiyeng mani wan nginyalik pen dan brio ni em hapo kani kiyeng mani ba itnat kabadan hang ni ha Paris. Oh, kumno kumta. Luna brio pi. Manta kasngi baka day kasngi palay. Ti lese kinsawan ban celebrate hang ni. Ha kasngi paska. Bat ngila ban siyambun brio ha kata kasngi. Wan nginyalik pitkay. Jia ayu de ha kani katayo. Kani kaday ha kasngi Good Friday. Bat kansan. Ngayo iya kibriyo kibayat procession, kia ruai, bat kia duai de. Kia yat ha pedang kasurok, tang ba kia tang ha kaliang kamon. Bet kibriyo kidam kok siyo ha pedang surok ru tapi. Oh, kadai kajing yat dan tideng pena pi. Namar bangala banyo inang ni, ya kadiang pena. Oh, bet itanan day banyo iba kibriyo. Kipenlong jing duway ha kani kasngi Good Friday namar syane kan pi kasngi Good Friday kam day kasngi syuti namar bakadai kajing ya lenti ding na kibri kiyara ya kading na ban penken mau yang ya kajing ba ding na Jisu oh bet nganangut badan tang kitemen ha kani kajing ya lenti ding na Henry kidon ki kena samla de. Shani dang kriat pi wat lada day hubnai April ru. Na kata-kata ngidang pong jan saat kin pi dang ba don bok menta kasngi klam slap bakani ka jingyat lenti ding na kalayat bed. Oh, bed kidon ki basmat ban yalam ksawru. Ngila banyo iya kibriyo baki sange bandem kok siyo bat duway haman ki station. Oh, kadai ka station baka dua pi imat menta. Kila syura pentia no ya kading na. Namar bang ngila poy hang ne hakmat kayeng mani. Bat baro kini kibriyo kinsalay rung hapo jongka. Hakajing sisya ngakwa bandai rung tepi hapo kani kayeng mani. Tang babun brio palat pi ngan sawan rungha kawai pat kapor ban ring plim namar menta kasngi ngam kwa ban pentut ya kejing duwai kini kiriunget menta kasngi ti ngan churing plim no tang nang ni nabar namar tang nabaru ban pek ngasyem baka itenat pi menta kasngi sajan hakani kayeng mani ngila banyo itang kandian ngut kibriyo baduway. Ngila banyo iyo Jisu hakading pena. Kumjuro kini ki painting ki sculpture. Kiba pen i syap hang kajing tep ya u Jisu. Pet hang nila pentia ha kajing tep. Haba syupet kumnia ya kani ke statue. Ikum badai u Jisu basyisham day. Kahe pa pleng pi kata kayeng mani bat ka itenat day. Pet si kaduan dupat lasnada karong siar. Oh, pet hang ni pat kidon kikuri kibawan durba da karong siar de. Kumjuru ya kini kitiar rong rupa kiba kiriuniam ki pendon kamna kabenta kamas. Oh, pet
hang ni ha ujing bu pat kipen iya kan ikakot kabadai kakot duai mat kabal arim bah tang ba ndapit bahana janpat ikum kakot jing ruayum dei ngatarai kim pendon kam shu ophi menta nomor bakala arim kishubu kum ni tang ban shupen inuksa wan pi ngini rung akan ni kawai pat kaying mani oh hang ni kakam syong shet pi kidon kibri barwai bat baduai sengap kasngutenat pa kata kejing ruai syong kium dei ngalak jui os nguteng pi kata kejing ruai habang ngasngap yakini kinong ruai baki ruai Pitip ngasngau kumbang ngadan sya tu sya megalayahi ngasngau penban kumbang ngasngap ya kinang ruai sya tu baruai ha kicing yaseng kini kinang ruai hang niru kitibet bah pleng pi ban ruai sngau kum kaktien kinong isya pi katati pet karukum tho ya kidak ro tap ikum kidak khasi tangba ngam tepat kadai jong kari ayum ho ngap kai mo ya ki kentien jing ruai jong ki lada ngambakla imat kadai kaktien Filipin pi bat kidur briuru kitab ikum kinong Megalayahi Hadian balawai yang mani hakapor paskha kibriye gujulet chaying ban bam khawai paskha ha padeng chiyeng hisem kijubam ya ki chocolate cake ki bakila thit lepa ne bayos ngobhana ki weipat ngai bang bhaya uni ude chocolate cake ha kadur kapeleng kibriye shani hakapor paskha Kiju shat kenang, ya kan di kalbong dok belang. Ti lada pi ko aban yo i, pila aban pet ya ki video ki Banglasna, na kabenta kapor paskha. Bat shua aban penkut ya kan ni ka video, ngai ku blay paskha ya pi baro. Ti bye bye, saya syong sok baro. Bas ngau bawat glad men subscribe pag channel jonga like Terra Roots. Bye bye.